Mas metat siya kanu ketang inyang mga di kami telan kay gamat. Uling balo ko naman nakuan mihawa kay sakit ay ita nun tanlan niya gamat. And yet, that mere gesture healed the person not of his illness, aliway itang physical illness na, nun ay itang mas masakit o uluan na sakit, itang sakit kim bilubluban. King Ebanghelyon din nabdamo, linapit yung metong leproswan king Ginoo. For a leper to approach Jesus, palagi ko, ikmul na yung hanggang pride atin niya, nung atin niya man. Ing meto nga na dapat gagawan ng meto nga leproswan, ing lalapit ka rin tao, wari po. Nya dapat ping kakawan nila. Potang muntalag ing meto nga lugar, dapat gugulisak da. Maglele kayo, leproswan ko. Panganita rin tao, apang ilagandala. Nung ikayong pangilagan, siguro po, may kasakit na kayong medyo makayawa. Nung halimbawa, may COVID kayo, metong kareng teka, difficulty na ning mika COVID, yapin itang, bala mo, pandirian de rin tao, pangingilagan de. O nung nanuman sakit na makayawa. Nung ing sakit mo makanyang klase, itang pangingilaganda ka, masakit na kakatawan, masakit ka pa bilubluban. Nyay niyang ulwane ning Ginoong linapit a leproswan kaya. Nya mo ka budinulong, nakalalapit, kaya naka mo, kumayap na kaman. Apakayap na wari ning Ginoo nung enetanlan? Apakayap na? Apakayap na. Karakal na pepakayap ning Ginoo, no manikit, no mantelanan. Kinayap la. O ba tining leproswan na ini? Pepakayap na, lepita na, tela na na. Pwede na mangali. Pero tlepitane, telanane. Uling enya mo kabudinulo ning Ginoo ing sakit na king kayang katawan. Sakit pisikal. Inulo na naman ing sakit king pilubluban. Itang sakit na feeling pikakarine, pangilagan, pandirian. Nyapin, eya kabud may ulo, nune kinayap ya. Pansinan niya po yung tauling amano na ning Ebanghelyo nga na. Munye kang katunayan kin templo, iyain mo ing yuyutos ng Moises, at oining munye katunayan kareng tao, kingi ka, mayap na ka, nga na. O na sinabing kingi ka, may ulo na ka. Uling mas malalaming milyari kaya. Eya kabud may ulog yung sakit, nune kinayap ya. Mi pakayap ya. Uling pating kayang sakit pilubluban, mi pakayap. Imburiko kumayap ka, nga na ning Ginoo. Ginoo, nung buryan mo, aulo mo ko, nga nang makisabi ning leproswan. Aulo mo ko. Ing pakisabi na ning leproswan, kumayap ing kayang lepra. Imbinye na ning Ginoo kaya, sobra pakinganyawara na. Eya mo may ulo, kinayap ya, inyang tagkilane, inyang ene pandirian, inyang lapitane. Yaning panahon tamo dakal makanyan, dakal taong, dakal lapi kakarine kimbye. Makalungkong po ng gay, itang dapat pagmaragol, yang pikakarine dagini. Ita naman dapat pikakarine, yan naman pagmaragol daging yung social media. Talagang bala mo may balidtad. Pero dakal pa mo rin taong, dakal lapi kakarine kimbye. O yaning nasa na ning Ginong gawan karela. Ela mo maulo, kumayap la. O yan ang kakatamong kayawsan. Potang lalapitan tala, potang pakyabayan tala, potang papakita karelang masabal. Mukin salita, nuneking gawa, kakayap la, ela mo mauulo,
Na yung sinabi na ng leprosoan king Ginoo, nung burian mo, kumayap ko, maulo ko. Buri ko, nga na ning Ginoo. At atin niyang gewa. In short, the Lord did not only will it, He acted on it. Kakabud malulunos. Mangailangan niyang dapat. Amen. Talakad mo po. Pakamalang kong kapatad, kapamilatan ning kay andaya, ing kaya katang talapagligtas, gewa na katang metong kayarian, ting pari, ban mi daon, espiritual, sakripisyong katanggap-tanggap king Ginoo. Bustan yung nga tamong manalangin, Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan at darapat mayap. Ulitan tayo po. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan at darapat mayap. O alanganggang pari, dininan may dake ingkaya kang balayan, kingkaya kang pangapari. Parati kaya sanang midaon espiritual o sakripisyong katanggap-tanggap king Diyos. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan at darapat mayap. Ipagkaloob mo kaya kami, rembungan ng kaya kang espiritu, ganaka, kamulog at kapibabatan, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan at darapat mayap. Ginoo, pasalan ni ning kaya kang kasalpantayanan ing biyemi, apahayag mi iting kasalpantayanan king lugod at king sablang kararaptanan mi, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan at darapat mayap. Magkapilit kaya sanang maging makasaup king balang metong king nanumang oras, dinan mo king kapag malasakitan king karelang kaligtasan, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang kasalpantayanan at darapat mayap. Ngeni po, aduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Ginoong mayupayan totoo, papanatilyan mo kaya sanang ligtas king pamikasala, banketa ding kekeng pamiisip, amano at dapat, maging kalugod-lugod keka, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. To offer to bear the work of human hands will become for us our life. This we have this one to offer for the divine work of human hands will become for us our spirit. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, king kamatayan, ning kaya kang anak, linupig mo, ing kaya kaming kamatayan. King upayan iting sakramento, papanatilyan mo keng mapaminto, king kekang kaburyan, angga king kamatayan. Lakwan miya sana iting yato kambening kapanaligan at kapayapan, at dasnan mi naman sana ing kalam ning keyang pamanyubling mebye. Tiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
Inginuman tabi kaya kayungan, at kaya ka antimuri. iyat nayo rin pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Masalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Mo kailangan ing kapuryan ay ipayabot mikeka. Uling iti makaragdag king kalam mo. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam yan namang ibat keka. King babyeming kapuryan keka, ikami mo naman ing makinabang, at ikami mo rin ing susulong king kekang grasya, kapamilatan ing pakamalan mong anak. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel, karin banwa, daralit ming kekan ligaya, lain makyabe king alantok nandang pamamya kapuryan keka, ngaming sasabi, Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmo yaing banwa ating yato king kiyang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyuneng Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, bahan para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayo yami daon kusan loop kim pamaylas at kamatayan kinwana yung tinape, te pasalamat ya keka, piraso na at binyene karing kayan disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kana akong katawan, kami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinuaning kalis. Pasibayang te pasalamat keka, binyaning kalis, karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakon daya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Kami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, pan keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo mebieyo, I Kristo mabieyo, at datang niya po. Inyangin gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Taraon mi kaya kay ting tinapen, imbiya at ting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, ingi kaming ansanang misulusulok ing katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan meo igpa, in Santa Iglesia, makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ing kaya kaming Papa, Laurentino, ing kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari. Pakiramdaman mula naman po din panalangin daring kaya kang anak kay naos mong marap kaya kang ini kaniting Eucharistia. Ding kapatad ming matutod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kaya kang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielananga pan kayabe ng Maria, imbirhen indoning Diyos, San Jose, imbanal ng Esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian kay kabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kay kang anak. Ing kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayan toto, kagom ng Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen.
Manyawad tamon siganan king Ginoo ban ingkayang masabal akawangis nen ingkaya katang masabal karing modernong leproswan. Kimpanalangin tiro ning Ginoo tang Jesucristo kaya katam. Ipani at chubanwa disamba niya ing lagyo mo. Datang ing kayarian mo, ipalingtuan ing loob mo, ket isulip ang tibanwa, ipalingtuan ing loob mo, ing kakanan mi Aldo, idiemo que kami King Aldo ang patawad mo ke kami, insalami ke ka, antiin pamamatawad ni salak kami, magaye mo kepay sa ulking tukso, nunay ikabuski. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ing kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Jesucristo, ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian ating kayupayan, at iligaya manggaman king alang-angga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Yabot tayo kimbala meto yung kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kongan po. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyoing Ginoo tayong Jesucristo, ing migdalang kayapan at kapayapan king tao, mapalad tam, ita mo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miyay amano mo, kumayap na ako. Tawan na dayang Kristo, ay dala na katangan sana kimbiyalananga. Amen.
Manalangin tam. O igpaming malugod, king pamananggap mi kareting banal a misteryo, ding pangako ning alang kapupusan na biye, antabayanan mo kami, king malugod mong saop, king oras ning kamatayan mi. Ipagkalob mo ing magwagi ke sana karingkekeng kasalang, at idala mo na keman, king alang hanggang kapayapan, king ligaya ning kekang kayarian. Iadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing nasa ning Ginoo, tamo mo maulo, nune kumayap tamo. Ing grasya na at talan, kumayap tamo. Ing Ginoo mantabi kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod na Diyos, ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Misa mi daw ne, umetana maging dalaning pamipakayap karing kapara taong tao. Salamat, King Diyos.